Ke NPSSC Penter bat ke Mawkon SCC kidai ki arteli kita ki tim kiban yakni yakanam ladu jong ke Riwar League arajar arpusan. Bat yakni kejila kai final en sepelong haka laipu Tarik wagos arajar arpusan hamalan UUP urkso wa patau. Haka por Shibor no pai sengi. Haka tega sengi en yadon langru kinong roi bapau nam jong kari kasi jongi kerpang khamtam kinong roi bapau nam jong kari Riwar ba jongi kata usamla Wanjop Sohkhlet Frenzy bat Shibor Mawkon kiban penbernya ya kinong petkai haka tega sengi nado kepor khat ar shiteng ter. Riwar mengi Football Association kakot kawer yaki pajba long kebelang pa kisamla bapini wan ban aimen sim bat wan ajing kershan yaki samla hak tege jela kai barro ya kita ke nongruai bapaunam Riwar jongi kublai Shibor.